Ibe ting chua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumwangai dele. Assam Guwahati Kharguli ge jinai chitke je ket summa ge hello mena point ting kum kroi ma dai pui puluichi mak pakona pazai ngo I mak pa zai ngo sia begna tu cheni lei ze police na sale. Ai ze hello pui tu chet pe ze pa pui na be pe ki ga pa maglo na wanglu ze tu cheni ko dele ze kchule. Ai hello mena point pui ze Angel of God school ge le sina mele kchule zai police go report sai sui ze pressure cooker na pe lak pe zai tu kang mon nyak pe grinding stone na pe ke dei zai heke ne lok ro ko no re za sugani le ze kchule. Maharashtra ke titi bekyo ko pai ke zing ka de set ma ge hakato za hi to za me fisherman palga fisherman ne sungkling ga chak za langing tet se puni ma I do za goldfish pe mi hung ba ka english ne seagull ka chagu ka hebe ze haket che ring yus na tu to de le ai po haka goldfish haket che ring yus na pla le ne ze zina he chit ke ze ket summa ge rangkang kru ket che la him ro ko chum hang bihar nai up pradesh heli de te pe hang zo ga ni de le ze ka che le Nuine chi do bule apo haka goldfish se rehu tu ze te lung sang ba ka le ka chule apo haka za ka dok de Hong Kong Malaysia Thailand Indonesia Singapore na Japan ge pe mi hung sang ze lu nei sa ba ka le ze ka chule ai po goldfish anu he Zeme ko na ka chak ka za scientific name na protonivi decanthus ka che ku le ai po haka pe miung sang ze telung sang ma ze cosmetic kru be knet zai rehu to le be ga zai rehu ki ge operation to ga zai klang ria mi po ma rui ra hang pe miung sang be te do be apo haka ga net le pe te le je ka chule Zinai chit ke ze ke summa ge national capital Delhi zai kada be state ram ge school le siki covid-19 red gu government special operation procedures pose ki mele rai de le Government ne SPO Special Operation Procedures hingde ka chibe lesi ki le peraba soga telo ga bedele ai zara lang betuz mandatory thermal screening mipum temperature lesi na me pnui lesi ki gi make pira le ka chule zai lesi na me ka te ka sak pnui ki na pong le tifin te ra le ka chule pak chumbe ne lesi na me wang da zai pnui dung rabam social distancing na dung ra le je ka chule pam dai bege classroom ge mina 50% run na dung ra le ka chule zai lesi ki ge patho ge rahang jing emergency isolation wards telorang le je government gu guideline ne sale ai je Delhi India gu national capital city ge zina he chit ke je ket ma ge le sina me school wang je ke te be mi de le Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne danai ka pai ke zimru ke dammai ge e-category electronic guguri maka baba pungrui rahang mahut department municipal administration housing and urban development department ne function le te ge city convention center ge urban local body sanahang pepai jo chu galu je pe gai dele Manipur Chief Minister na saza pugu government ek dei rege global warming zai climate change ngingam nu rahange aipo e-category electronic ne tlebe reaction azaminge urban local body sanahang pe gai dele je chule Chief Minister N. Biren Singh na saza aipo electronic cards grease management of solid waste on regional basis kangene luiko dele je chule aiz Ministry of Development on North Eastern region na rangkang krok rukuchum ka ke je luiko dele je chule Noble Prime Minister Narendra Modi ne jinaya chitke je ke sumage special coin gerang kang hake chang coming Bhakti Vedanta Swami Prabhu Panda ISKCON founder International Society for Krishna Consciousness le pepe lungke beting nai mi pui hake chang coming ning to badam to je pepet kai dele Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 rar jinai positive test pen memino chang hadai ke che high squeeze react stroke chaminge medu positive test petlei COVID kan ravagina idai di me recovery jinai to zemina changim ru chumje high squeeze react stroke chamadai ma idai di lei ke cheule zaina ka to ze India lunga COVID kan ravagina idai di me plan to ze kro ku chumje la kro squeeze chang reaction all the set si ma idai di lei je sale Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive gu report sai suize COVID re kabloi lume to ze kro react stroke chaminge ze lak hadai ke si medu kablu de lei je ke cheule Manipur State Health Department gu report sai suize jinai chitke je ket mage Manipur COVID case ka chibe test pen memno hai no je reaction no mudu positive test pete lei jai minno hang no chai di lei je ka cheule
Zai COVID kan roving ne zinai idai di me recovery still zemino hai noze rex noze snoma idai di lei je kchule na ka tu ze Manipur ke recoveries COVID rarit kina idai di me plan ne tu ze lak ke cha chang squeeze himru ket ma idai di lei je kchule Dai na lang betu ze Manipur state ke na ka tu ze COVID rarit nen roze me active case ne mina chang chum ze hai chum ze rex te serune de lei je state health department na salei Ziribam district ne Manipur district era lang betu ze COVID-19 rehu kablu me 100% vaccination Zeme du kablu de lei je kchule zai Manipur chief minister N Biren Singh ne zinai chitke je ket suma ge saze Ziribam district hang rangkang lang kai COVID-19 vaccination 100% lulugu pegule je kchule Nagaland State Health na Family Welfare na saze zina he chitke je ket sumai ge Nagaland State COVID case ka chibe test pen memino reaction ze madai matai ge positive test petele zai COVID kan rawage ne zina idai di me recovery stage zemino reaction ze sro idai di le je kchule Dimapur district ne himre ko na Kohima ge ne himre ko chum phek ne sna Mong district ne ko chum tuition ge ne ket che idai di le je State Health Department ne sale Ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni male indu to dele